ljepše raditi zimi u akvariju. Prvo zato što su uvjeti života morskih organizama stabilniji. Morska voda je hladnija, lakše je obaviti pokuse. Doći ljeti sve je to malo ovako kaotično. A onda zimi nema toliko puno posla, ali zimi opet grubo što je, na primjer, zima, onda mi se ruke budu mi modre na kraju dana, jer ti ne možeš prati ribu u toploj vodi, nego i onda to ne mogu staviti onaj šaku koliko to bude zaleđene ruke. U akvariju se uvijek pazi kad se formiraju bazeni, idejno kad se formiraju bazeni, uvijek se pazi na to koje ćemo organizme staviti s kojima. Znači, ne bi bilo dobro staviti predatore sa njihovim plijenom. Tako da postoji jedno pravilo da su životinje koje žive u jatima ili plovama uglavnom socijalnije i lakše se socijaliziraju sa drugim organizmima. Dočim ove solitarne, one se uglavnom stavljaju same u bazen ili sa nekim vrlo malim brojem drugih organizama. Zato su dosta agresivne i nasilne prema svim drugim životinjama koje se nalaze s njima u tom malo zatvornom prostoru. A znamo da je ipak to svojevrsno zatočeništvo i životinje sigurno promijene ponašanje kad žive u akvarijskom bazenu.